Welcome to Tina Language Academy. My name is Tina and today we are going to learn about common Kiswahili questions used like when, lini, why, kwa nini, where, wapi, what, nini, who, nani. What is your name? Jina lako nani? What are you doing? Unafanya nini? Who are you? Wewe ni nani? Where are you going? Unaenda wapi? What is your problem? Tatizo lako ni nini? Or you can say shida yako nini? Where is your mother? Mama yako yuko wapi? Where is your phone? Simu yako iko wapi? How are you? Unaendeleaje? Uko vipi? Do you love me? Je, unanipenda? What do you like? Unapenda nini? What will you eat? Utakula nini? What will you drink? Utakunywa nini? Do you have a wife? Una mke? Or other use another word, umeoa? Do you love God? Unampenda Mungu? Are you married? Je, umeoa? Umeolewa? If it is a woman, a lady. Where do you live? Unaishi wapi? Where is your father? Baba yako yuko wapi? Do you have money? Je, una pesa? Do you love her? Je, unampenda yeye? Why are you crying? Unalia nini? Or you can ask, kwa nini unalia? Why are you laughing? Unacheka nini? Or you can ask, kwa nini unacheka? Are you hungry? Je, unahisi njaa? Where will you go? Utaenda wapi? What are you saying? Unasema nini? When will you come back? Utarudi lini? Or utarudi siku gani? Thank you so much. Welcome to my YouTube channel, as I said, Tina Language Academy, and to my TikTok. Follow my TikTok page as Tina Language Academy. Go there and follow me on YouTube. Go and subscribe to my channel. Thank you so much, and you are most welcome.